ISEC organizacija je nastala posle Drugog svetskog rata 1948. godine. Cilj organizacije bio je mir i ispunjenje ljudskog potencijala. Tom cilju težimo i danas, nakon 71 godine postojanja. Na Ekonomskom fakultetu naša kancelarija postoji od 1953. godine, što nas čini jednom od najstarijih organizacija na samom fakultetu. Mi smo međunarodna organizacija koja postoji u preko 126 zemalja i okupljamo mlade ljude širom sveta. Učavamo im da razviju svoj liderski potencijal kroz volonterske i stručne iskustva u inostranstvu, kao i kroz uključivanje u različite projekte koje organizujemo. Mi verujemo da održivo i globalno orijentisano liderstvo može pomoći da rešimo neke od globalnih izazova. Mladi otkrivaju što je za njih zaista važno da pozitivno utiču na društvo. Pružimo mladima globalnu platformu pomoću koje mogu da dobiju relevantno iskustvo i uče o okruženju koje podržava njihov razvoj. Moj tim se bavi intervjuisanjem kandidata i odabirom najboljih koji će doći na praksu u nekoj kompaniji u Srbiji. Mi smo tim koji se bavi saradnjom sa socijalnim ustanovama i vrtićima i tražimo osobu koja će na pravi način kroz različite aktivnosti da pokaže deci duh svoje kulture i jezika. Mi dovodimo studente iz inostranstva koji drže jezičke radionice đacima. Ja sam tim lider u timu za odlazeće prakse. Mi smo tu da našim studentima približimo projekat, damo sve potrebne informacije o samim praksama kao i zemljama u koje mogu otići. Također, pomažemo im prilikom pretrage i ostajemo u kontaktu sa njima za vreme trajanja prakse. Ono čime se mi bavimo jeste da pomognemo našim studentima da pronađu praksu u inostranstvu na kojoj će raditi tokom leta. Mi smo uz njih tokom cijele njihove prakse i pratili njihov profesionalni i lični razvoj. Ja dolazim iz korporativnog dela ISEC-a. Ono čime se mi bavimo je da mi sklapamo saradnju i održavamo saradnju sa našim partnerima koji učestvuju na svim našim projektima i glavni zapravo naš cilj je da spajamo perspektivne studente sa perspektivnim kompanijama. Ćao ljudi, ja sam Mija, radim na projektu Globalna škola preduzetništva koja za cilj ima pokretanje preduzetničkog duha kod mladih ljudi. Dovodimo studente iz inostranstva kao i stručne predavače koji će držati i edukativne radionice na kojima će mladi moći da nauče kako je to raditi u timu, da steknu neke nove veštine kao i neka nova poznanstva i ono što je najbitnije da tu neku svoju ideju koju imaju u glavi pretvore u svoj biznis. Zdravo, moje ime je Milan i ja vodim tim koji je ove godine zadužen za organizaciju Career Days-a, sajma praksi zapošljavanja. Career Days predstavlja događaj sa tradicijom dugom 26 godina i to ga čini događajem koji je najstariji u Srbiji u ovoj oblasti. Na samom sajmu učesnici, odnosno studenti, imaće prilike da se upoznaju sa tim kako poslovni svet funkcioniše jer su upoznani sa predstavnicima kompanija koji su lideri na tržištu u Srbiji. S druge strane, učesnici imaju prilike da ostave svoj CV u našoj bazi CV-eva i na taj način postanu dostupni poslodavcima. Ja sam u timu koji je zadužen za marketing i naš zadatak je da osmislimo i organizujemo kampanje za društvene mreže kao i za promocije koje radimo po fakultetima, za koje kreiramo promotivne materijale i sve to radimo sa ciljem kako bi privukli što veći broj ljudi koji će potencijalno učestvovati na našim projektima ili postati članovi same organizacije.